Sanibona bafethu. Into eyenzeka bafethu, uthola ukuthi empilweni hlezi ukhala ngamathuba ukuthi ufisa ukuthatha ukuthi ufisa ukuthola imali ukuthi uzenze ukuthi. Kodwa khona la inkinga eqale khona bafethu. Kuhambe bafethu leli thuba libulikhalela lethi ulifisa ukuthi lenzeke bese liyafika. Inkinga yodwa bafethu ukuthi mase lifike lelo thuba lelo awusayenza lento le obuthi mzuthi uzoyenza. Kunabantu la abahlezi bekhala ethi umuntu mangathola imali ngizokwenza ukuthi nokuthi esho izinto ezisile ngempela ubona ukuthi lezi zinto lezi zizoyishintsha impilo yakhe, lezi zinto lezi zizomisa phambili. Kodwa into ayithola imali egijima wayiphuza into ayithola imali enze nje izinto engenamsebenzi. So bafethu ngithi mina asiyoyiqaphela lento ukuthi ukhala ukuthi ufuna ithuba, uthi ukhala ukuthi ufuna ukwenza into ethile mase vele ithuba usidlala ngalo. Ngoba awazi ukuthi phela ukuthi usolivele kanjani, awazi ukuthi usolivelephi. Mhlawumbe lo moya osuke uyithandaza noma leli dlozi osuke ulithandaza ngaleso sikhathi leso suke likulalele selikuzwa ngesikhathi wena likunale ithuba leli udlala ngalo liyadina bese liyakudikila.